Kebir ilim yoluna düşkün ağa inilerimiz var. Ejeke karındaşlarımız var. Şeytan alardı türdүү jol menen azgırıp ilim yolundan toskusu kelet. Mına oşol şeytan azgırıp alday turgan, ilim yolundan bizdi alыстata turgan aylalardan biri sen savaktı düşünböysüң degen ayla. Sen bir gün savaka barбай koy emi. Bari bir sabakta düşünböysüң da. Emне кыласың барып, жөнүдө барып ошол жерде убактыңды коротосуң деген ошундай bir азгырыктар менен шайтан адам баласыны алдап, илим жолудан, билим жолудан алыстатып коет. Урматтуу окуучулар, биз мындай нерсеге алданбашыбыз керек. Эгер канчалык биз сабакка келип түшүнбөсөк дагы, бирок ошол жерде сабакка келгендигибиз үчүн биз менен сиздерге жети карамат бар. Alardan biri mutaallimlerden, ilim alıuçulardan soğubunu alasız. Siz düşünmeseniz dağın, oşol savak bola turgan jerge barıp otursanız, ilim alıuçulardan soğubunday soğub alasız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kun aliman, av mutaalliman, av mustami'an, av muhibban, ve la takunul khamisa. Sen alım bol deydi. Hareket kıl alım boluğa. Eğer de alım bol albasan, anda sen emne bol? İlim alıuçu bol deydi. İlim alıuçu bol albasan, anda sen jönede barı uğuçu bol deydi. Eğer de jönede dağın uğuçu bol albasan, oşondoy orundardı süyüçülörden bol deydi. Savak yerlerde, alımdardın canında oturup, alardın sohbatında oturup, oturuştu jakşı körgen adamlardan bol deydi. Sen beşinci bolu deydi. Beşinci bir kim? Alım da bolalvadı, mutaallim da bolalvadı, uğuçu da bolalvadı, süyüçü de bolalvadı. Bunday adam ne deydi? Kuruyt deydi, ziyanga uçurayt deydi Peygamberimiz. Kıskası, birinci bizge verildi turgan sıylık, oşol jerge barıp otursak emne kılatken biz soğuk alabız. Ekincisi, oşol savak jerde oturgan kezde siz kançalagan күнөөлөрдөн saqtalıp kalasız. Eğer köçöde жүрсөңүz, kançalagan şariat tıygan, mahram emes ayallarga nazar salıp, közüңüzdü күнөө менен толтурасыз. Kançadagan tuura emes adamlar menен чогуу жүрүp, gıybat uşaktарды ugup, kulağınız күнөө kılat. Жүрөгүңүздөгү ойлор бузулат, жаман ойлор пайда болот. Мына ошондой адам баласынын акыретине балта чаба турган күнөөлөрдөн тосулуп турасыз. Бул дагы болсо сиз үчүн чоң пайда болуп эсептелет. Үчүнчүсү, илим алуу максатында үйүңүздөн чыгып медресени көздөй, мектепти көздөй кадам таштап кетип аткан кезиңизде сизге Аллахтын рахматы түшүп турат. Аллахтын рахматында болосуз. Аввалул илим деген bir kitap бар эле. Мына ошону устаздар, эски устаздардын бардыгы жаттатып келген. Аввалул илим. Ошол китепте кичине рисала бол, кичинекей китеп. Ошол китепте айтат. Bir hadis keltirет. Tekşergen emesmin. Sanadını tekşergen emesmin, birok hadis kelет. Man aghbarat qadamahu fi talabil ilmi harramallahu jasadahu alan nar deb. Av kama qala aleyhissalatu vesselam. Kaysıl kişi özünün butlarını ilim alуу jolunda çaң kıla turgan bolsa, Allah Taala al adamın denesin, al kişinin denesin tozoktun otuna aram kılat deydi. Siz үйüңüzdөн çıktınız, butlarınızды kadam taştap, kadam artıdan kadam taştap kança çaң kılıp medresege geldiniz. Sizin denenizi Kuday Taala tozoktun otuna aram kılıp koyuyor. Төртүнчү нерсе, siz kelip janagı ilim algan жерге oturgan kezingizde oşol ilim alıuçularga dagın Allah'tın rahmatı düşüp, alardın ülüşüdön dagın siz akıllı olosuz. Alarga düşkön rahmattan dagın iyi olosuz. Rahmattın üstüne rahmat bolot. Jakşılıktın üstüne jakşılık jabap atat sizge. Şunday soğup koyuy olosuz. Beşincisi, siz oşol jerde ilim ala turgan orunda oturgan kezingizde kançalık möhnötkө otursanız, oşonço sizge ibadattın soğubu жазылат. İbadattın soğuptoru жазылат.
erteң akıretте bizge payda bere turgan nerse mına ошол сооптор болот. Эми алтынчысы эмне десе, эгерде жанагы сиз сабакка отуруп аны тыңшап түшүнбөсөңүз, жүрөгүңүздө бир кыжалатчылык пайда болот. Жүрөгүңүз сыгылып, капаланасыз. Мына ошол капалангандыгыңыздын натыйжасында Аллах Тааланын рахматы сизге дагы кеңейет. Ошол нерсе эмне болот? Аллахтын жакшылыгынын сизге жабышына дагы да эле себеп болот. Көрдүңүзбү? Сиз гам жеп атасыз, мен түшүнбөй атам, кайгырып атасыз, өкүнүп атасыз. Аллах Тааланын рахматы сизге жабып турат. Жетинчиси, сиз адамдардын, алымдарды сыйлагандыгын көрөсүз. Карасаңыз, мечиттерге барсаңыз, биздин кыргыз элибиз эмне кылат? Алымдарыбызды аябай сыйлайт, урматтайт, кадырлайт. Ай, молдоке келиптир деп кайда барсаңыз, эмне болот? Сый урматта жүрөт. Эми караңыз, сиз ошондой медресеге алганда алымдардын сыйыны көрүп туруп, адамдардын урматтаганын көрүп, эмне кыласыз? Сиздин жүрөгүңүз кайра эмне болот? Илимдүүлөргө көздөй жумшайт. Мындайча айтканда, сизге кайра илим алууга бир дух берет. Кайра бир чыңалууга сизге дух берет. Кайра чыңаласыз. Ошондуктан мен түшүнбөйт экенмин деген, жеки сен түшүнбөйсүң деген шайтандын азгырыгына түшпөйлү. Сабакты түшүнсөк дагы, түшүнбөсөк дагы аракет кыла берсек, Аллах Таала биз менен сиздерди иншалла пайдалуу илимге эмне болот? Жеткирет.